Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipitar kanu mga wata. Mapipya kanu? Alhamdulillah. Miyaw mapman so gawi sumpatan tano so miyangay ipos amya swayo. Sakal suguro iyo asinuralia. Aya imato apaganadan tano na supuon ko kinimbawataan rakano taman sa kaya pakaswa iyo maganad. Pamakin kanyo so panudul na kanrakano o dua ang layo. Yuto si Princess Agusing Mohaira. Malagid siran sa kinimbawataan. Kusaragun siran pan, namataw siran den dumula, namalo siran den di mamaganad, tumindag. Kumyaka duwaragun siran, namyakaswa siran den tumindag, miyakaswa siran den lumakad sa kanggaysa, ugaid nakakakaptan siran pan o mga loksiran. Ko teluragun siran den ni idad, nakagagairan den lumalakaw siran bu. Mataw siran pan malalaguy agu gita-gita. Kumya patragun siran, namalo siran den kesugu sa may tumayto agalebek. Lagi diyan nasukakwairan ku gamit, akatawaniran o anda matatagu. Kumya limaragun siran, namipuun siran den manwaswa sa eskwelaan. Sisiran den sa kindergarten. Miyakaswa siran den bilang, agu, surat. Miyakaswa siran den pan, may kiplayok sa salakaw. Iman to anong ragun siran, na insya Allah na maririparado siran dun sa grade 1 niran, madakal akaswairan sa eskwelaan, iman tupon na mas kasugusiran sa mga galbok sa walay, agu pakadakal panso layokiran. Si tanuguta ka na, sututul tanu ko dua kataw am layo. Miya nagyuto? Why? Alhamdulillah! Aya amala at tinudan tano, nagyuto apong betuan sa timeline. Gyuto suron tano pagkailay, sumya suwa-suwa agu, antuna imya bagu miyawlaw ko tao. Kataya sumakatatalinguma ang mga pakaysa. Aya paganay aswan, si kumya nagyu atutul ko dua am layok, na panagwan niyo sa number o di na bilangan, so kapakatutundutundog o miya suwa-suwa si ko, miya nagyu atutul. Imbata diyo kung matiburon, so number o bilangan ama o una ko miya swaswa. Ikadua aswaan, tiburunan niyo sa giyang kaya ang mga tuladan, so kagagawata, si kumakapag-iidadun sa taluragun, taman sa patragun. Alhamdulillah, mga papasa nga mga kalalaga ng mga wata, takatan amya pa sa Diyoso, kaki pangansran nga kano.
Alhamdulillah, nya pasad peman so gawi apo maganadan tano imanto. Panginta ko Allah amana amnya sabutio sagyang kaya tiaga na dan tano. Masalam!